ANC isintu sethu noma usiko mpilo lwethu njengabantu abamnyama iSouth Africa yonke luzosiphelela ngoba siyithola lenhlonipho esiyideservayo nobukhosi bethu abuzuyithola lenhlonipho obuyideservayo bafowethu buzophela sigcine siphathwe iyona leANC eyenza kanje ngoba kwenza usibusiso duma ukuhluleka ukuhlonipha because thina siyabuka thina silalele thina amakhosi ethu uma ngabe ekhuluma because sifuna ukwenza ngendlela esisuke siyalwa ngayo thina njengabantu abamnyama njengoZulu. Uma uDuma ezokwenza lento ayenzayo ukukhombisa ukuthi akabuhloniphi ubukhosi kahle kahle angathi ubukhosi bakaZulu ubukhosi akabuhloniphi ngoba unamandla ngaphezulu kwabo njengepolitician. Nicabanga ukuthi ubukhosi bethu noma isintu sethu sizosurvive yini ngaphansi kwalesi simo? Nanti ke la mlaleli khona